Sizin Allah'ın celasına Allah'ın keyfi muhtarlar olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem salatlar olsun. Ey hoşu belir bir kanakın öyle teşekkür eylerim. Ey hoşu bardık Muhammed tutanlarızın belir bir kanakın öyle teşekkür eylerim. Ey hoşu okuyan Kur'an-ı Kerim'in kitabını ötketken Muhammed tutanlarızın жатқан жерін жайлы қыла көрейляқым, топырақтарын торқақ қыла көрейляқым. Бейішті Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям менен қошына оңға нәсіп қыла көрейляқым. Ейлақым мен маға жардам беріп атқан мұсылман туғандарымызға Аллахым разы болсын. Ушу қылған дуаларыңы ibadetlerini kabul kıla karıyalahım. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azabannar. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.